Ibihe byiza bakunzi b'ukuri official nongeye kubifuriza ibihe byiza muri aka kanya kuri mwebwe mwese mudahwema kutwereka ko mudukunze. Ni umwanya mwiza rero twese dukunda duhuriramo tukaganira inshuti n'abavandimwe. Mbanze mboneraho kubifuriza ibihe byiza aho mugiye muri hose, Aziya, Burayi, Afurika ndetse na Aziya. Ni hano mu Rwanda rero uyu munsi ni umunsi ngewe nawe tugomba kumenyana tukaganira. Birashoboka ko utarakora subscribe, birashoboka ko ari ubwa mbere uhuye n'ikinyamakuru kuri official, ariko ntukure agatebe di. Gumisha agatebe aha ngaha tuganire. Leta ya Kongo cyangwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye kwikoma mu Rwanda bikomeye. Mwese mwamaze kumenya aya makuru ukuntu yagiye acicikana, ariko mu gihe ibi byose byagendaga bitandukana ntabwo nigeze mpwema kubashakira amakuru y'ukuntu bivugamo. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashyize ahagaragara ku wa kane tariki 22 z'uku kwezi kwa mbere 2026 itangazo rikomeye isubiza ibyatangajwe n'umuryango Human Rights Watch ku kibazo cy'umutekano muke mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo. Muri iri tangazo ubutegetsi bwa Kinshasa bushinja ingabo z'u Rwanda, ubwo nizo twita RDF, Rwanda Defense Force, n'abafatanyabikorwa bazo mu ihuriro rya AFC M23 uruhare rukomeye mu ihohoterwa rikomeje kugaragara n'ihungabana ry'umutekano n'uburenganzira bwa muntu muri uwo mujyi. Nk'uko guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bivuga, yemeza ko hari ingabo z'u Rwanda ziri muri RDC, igikorwa ivuga ko kinyuranyije n'amategeko mpuzamahanga ndetse ngo kikaba kigabanye n'inyandiko shingiro y'umuryango w'abibumbye Loni, cyane cyane amahame yubahiriza ubwigenge n'ubusugire bw'igihugu. Guverinoma ya RDC ivuga ko nubwo ihuriro rya AFC M23 ryatangaje ko yivanye i Uvira tariki 17 z'ukwa mbere 2023 mu cyumweru gishize, ko bitigeze bisubiza umutekano, ahubwo ivuga ko byakozwe mu buryo bwateguwe hagamijwe gusiga akajagari, gutera ubwoba abaturage no gukomeza guhungabanya ituze n'umutekano w'akarere nyuma y'uko abo barwanyi bagenda. Mu byaha bivugwa muri iryo tangazo harimo gusahura byateguwe, gutera ubwoba abasivile, ibikorwa n'ibitugu n'itotezwa, ndetse n'imyitwarire ishingiye ku rwango n'ivangura hashingiye ku moko n'imiryango. Ariko bakomeza bagira ati icyakora nubwo guverinoma ya RDC ishimangira ayo makuru, hari abaturage bavuga ibinyuranye. Bagaragaza ko imitwe ya Wazalendo, FDLR n'ingabo za FARDC ari ikomeje ibikorwa byo guhanganya umutekano, aho bivugwa ko abantu bagera kuri 28 bamaze kwicwa mu minsi 4 gusa nyuma y'uko AFC M23 ivuga mu mujyi wa Uvira. Guverinoma ya RDC yanatangaje ko hari abaturage by'umwihariko abanyamurenge bahunze Uvira bakajyanwa ku ngufu. Ibi byatangajwe byamaganwe na bamwe mu baturage bavuga ko bahunze bitewe n'ibitero bya Wazalendo bibasira bikomeye. Guverinoma ivuga ko ibyo bikorwa bigize ihohoterwa rikomeye ry'amategeko mpuzamahanga arengera abasivili mu bihe by'intambara, bikorwa mu mwuka w'ubwoba uremejwe n'ingabo zigaruriye ako gace. Abagore, abana n'abageze mu zabukuru ngo bahuye n'ingaruka zikomeye zibangamira umutekano wabo, icyubahiro n'ubuzima bwabo bwite. Ni mu gihe Kinshasa yibutsa ko ibikorwa nk'ibi bishobora gushyirwa mu rwego rw'ibyaha by'intambara cyangwa ibyaha byibasiye inyokomuntu igihe bikozwe mu buryo bwagutse cyangwa bwateguwe bigamije kwibasira abasivili. Ibi bituma habaho inshingano mpuzamahanga ku gihugu kibigizemo uruhare, kimwe n'inshingano z'ubucamanza ku giti cy'ababikoze, abafatanyije nabo babashyigikiye hashingiye ku masezerano ya Roma agenga urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI. Mu itangazo ryayo, guverinoma ya RDC ishimangira ko u Rwanda rufite inshingano mpuzamahanga zidasubirwaho ishingiye ku mpamvu zikurikira: uruhare rutaziguye rw'ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo, inkunga ya gisirikare y'ibikoresho n'ibikorwa yahaye ihuriro AFC M23, kudafata ingamba zo gukumira cyangwa guhagarika ihohoterwa ryakozwe. Guverinoma igaragaza ko akajagari k'umutekano kasizwe inyuma yo kwivanwa
kwa AFC M23 kageze igihe cy'ingaruka z'iyo myitwarire bityo kakaba kagikurura inshingano ku gihugu cyari kibagaruriye ako gace. Izo ni zimwe mu ngamba zakomeje gufatwa zinagenderaho ko leta ya Kongo yagiye isohora muri iri tangazo. Basoje bagira bati guverinoma isoza ivuga ko kohereza byihuse ingabo za FARDC, polisi y'igihugu n'izindi nzego z'umutekano byafashije gusubiza ububasha bw'igihugu i Uvira, kurinda abasivili no kugabanya ibyago by'umutekano muke. Icyakora ku rundi ruhande bamwe mu baturage bo muri Uvira bakomeje gutabaza, aho benshi basaba ko AFC M23 yagaruka muri uwo mujyi, bavuga ko ingabo za leta hamwe n'imitwe ya Wazalendo na FDLR zikomeje kubahohotera bikomeye. Nyemerera tuze tubyinjiremo tubivuye mu muzi n'umuzingo. Ni hano kuri official, ntugende udakanze subscribe nyumva neza tuganire. Ikiganiro cyacu ni buri kanya hano kuri official. Ibi biki u Rwanda narwo ntabwo rwihanganye, rwahise rusohora itangazo rivuga ko impamvu ibi byose birimo biraba. U Rwanda rwagaragaje icyatumye rukuraho ingamba z'umutekano n'ubwirinzi hano ku mipaka yegeranye na demokarasi ya Kongo. Guverinoma y'u Rwanda yashimangiye ko izakomeza gushyira mu bikorwa ingamba z'ubwirinzi n'umutekano mu gihe umutwe w'iterabwoba wa FDLR utarasenywa burundu n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byatangajwe na Ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Madamu Mathilde Mukantabana, mu kiganiro yagiranye n'abagize agashami ka Komite y'Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gashinzwe ububanyi n'amahanga, kakurikirana by'umwihariko ibibera ku mugabane wa Afurika. Icyo kiganiro cyabaye tariki ya 22 muri uku kwezi kwa mbere, tariki 2026. Ambasaderi Mukantabana yasobanuye mu buryo burambuye inkomoko ya FDLR, amateka yayo ndetse n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byayiranze mu myaka irenga 31 ishize. Yibukije ko abadepite ko mu mwaka wa 2001 Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize FDLR ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba nyuma y'igitero cyagabwe mu 1999 muri pariki ya Bwindi muri Uganda, cyahitanye abakerarugendo 8 barimo n'Abanyamerika. Yagize ati kugeza ubu FDLR iracyakorera mu burasirazuba bwa RDC, yinjijwe mu bikorwa by'ingabo z'icyo gihugu kandi raporo z'impuguke z'umuryango w'abibumbye zikomeje kugaragaza uruhare rwayo mu bwicanyi n'uruhare n'ihungabanya ry'umutekano. Uyu mutwe ugizwe n'abajenosideri wavutse mu 1994 ntiwigeze utsindwa burundu, warasigasiwe, urarindwa kandi ushigikirwa na leta za RDC zagiye zisimburana. Ambasaderi Mukantabana Mathilde kandi yagaragaje ko hari ubufatanye bugaragara hagati y'ingabo za RDC na FDLR mu mirwano bahanganyemo n'ihuriro AFC M23. Yongeyeho ko mu mpera z'umwaka wa 2025 izo ngabo zagabye ibitero mu mujyi wa Rubavu bigamije kwambutsa intambara ku butaka bw'u Rwanda, ariko byose bikumirwa ku gihe n'ingabo z'u Rwanda. Yasobanuye ko ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho zigamije gusa kurinda umutekano w'abaturage barwo no gukumira ibyago bishobora kwambukiranya imipaka. Ashimangira ko nta sano bifitanye no kwivanga muri politiki ya RDC cyangwa gushyigikira umutwe uwo ari wo wose urwanira intwaro muri icyo gihugu. Ni mu gihe ati ibi bikorwa byacu bigamije kurinda ubuzima bw'Abanyarwanda no gukumira icyahungabanya umutekano w'igihugu. Izi ngamba zizagenda zivugururwa cyangwa zikurweho uko urwego
rwo ruzagenda rugabanuka nk'uko biteganywa mu mushinga wo gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington. Ambasaderi Mukantabana yibukije kandi abadepite bo muri Amerika ko leta ya RDC ifite inshingano zo gusenya burundu umutwe wa FDLR no gucyura abarwanyi bawo nk'uko biteganywa n'amasezerano ya Washington yashyizweho umukono tariki ya 27/6/2025 ukanasubizwamo, anashimangira ko tariki ya 4/12/2025 yasoje ashimangira ko ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda zishingiye ku mpungenge zifatika ku mutekano w'igihugu kandi ko zitazagumaho iteka ryose. Yijeje ko zizakurwaho igihe isuzuma ryigenga rizaba ryemeje ko leta ya RDC yubahirije inshingano zayo zo gusenya FDLR no gukemura burundu ikibazo cy'umutekano muke mu karere. Nyemerera ngushimire rero, dusubikira aha ngaha amakuru kuri Official nakagaruka. Imana ibampera umugisha.